Pyoginyi tin siken yon la chamdi shu thari ni phönda geba tumde dabe cheba ni shu nga ta chilo ni dong chugu le daw chube cheba ni sa sum resal hagbare sangulerim nyin shu ge ngatin ji chimi Taring gilerim na tu chino konsikam gwen chimbu chogi zunyo jingi sakui khane pebe shungi goti chola zamling shide pegu tablam yashu deshin shenyön lamlu na chamzi kongbegi lopsu tugu teyinbe kola katsewe korta konsikam gwen chimbu choda penden sikyon cho namni ne Canada silyon chola chamdi zebe kor pyodu kimde unye de longu ngabju ngagu shibu kobe tuden sungzi shube korta Taiwan na tumongi shiden söwe geji pyo rigwa shimju gi toleng tsondu juk tibe korla shugyo sangyu shibta mutunisirona. Terin resal habe ngador sugar gebe potan tu chino konsekam gwen chimbu choki zamli na chonyo jingi sagui khaji ni yongwe shungi goti chola kalup zebe kapsu zamli na shide tunggu tablam yakshu teshin tengdu gi shenyön lamlu na chamji kongbel tongchogi lopsu tugu te yimba sungyo baje. Our existing education is something wrong, not adequate. So we have to think education system. They educate people, not only just the development of brain, but keeping all brain should use warm-heartedness. And then sense of brotherhood, sisterhood automatically come. Konsekam gwen chimbu choki zamli na chungshimbe kange pechewa mi sweba shada imbata teyan to mi chikzung gi dushe mebe gengi yenje yungu ye jeta mirab khongma choda duwa yina shungge chola cho yonggi netsu kodo chewa ta jeba chagyu tablam sangwa yodab kangtup tingdu gi shenyön ta nyamdu chamje dembe mishik chagyur bejön chagoba ta tedar che tupje zamli na shide tün tupnye imba galupje yobaje. So youth very important. This is the beginning of the 21st century. I think if you, young people, with deeper awareness, wider awareness, more holistic thinking, then and with effort, and after, say 20 years, 30 years, I think the world can be different through education. Deshin konsekam gwen chimbu choki kanyo khanda shigin ru chomyo gi gyune setup chegwe balle chunja ta tabyo topshu so namya peche mirung we kola galop zewa ta tha pyogi ne den teya cheme shibe chomyo gi lamne tabjo chegi yoba teni cho nigar pembe tablam yakshu shigin gor kapeb yobre. Now, for example, we Tibetans, you see, because of a lot of problem with Chinese. So sometimes the people feel the Tibetan and Chinese something sort of the distance. That's wrong. The Chinese also human being. We also human being. And geographically we have to live side by side. So since 2008, 2004, we decided not seeking separation, not seeking independence. It's much better. Live together, side by side, harmlessly. Teringi jega tishin ari gesa Washington DC tenshi chebe ari shide tine kangi koti shibashi imbata Libya ta Iraq, Tunisia, Nigeria, Myanmar, Syria, Venezuela so zonyo jingi gekap kha chungyin ne sosu jiso nadu shide da dingja yongthap so gi chale nang shimbe shunge goti nish tsadu nyamshu na yobarje Konambe konsekam gwen chimbu chogi tune jiso na tundi da nyamne shide lopso so gi jushi khaji gi thola nyinta ni giring la kolop lamden shunang do bringing youth from conflict-affected communities. Tering anzu de shunge kon namba sosu chizo na du zonyo dumdi da shide yonggu tela chale nangwe kapsu kange la dongle che da thana shi nangsim gi shide tunggu thola konsekam gwen chimbu chone kalop lamden shugyur chawi Conflicts in their community and building peace. Coming here to hear the kind messages of hope and
Tering khonsa kyamgyun chimbu choki rewa tang gyabgyo shukchin na wate nye sem nang mise wate kange mangbu shik trezi bare. Yini yang changme jikbing jiktong tang nipo nyongbo gi tongni zamling shite tun tupki re sambe rewa saba shik topsong. Come back and recommit ourselves to making the world a better place by working with one another. I have learned so much. Ni tiri rangi ki sim shishing tu washi yungyu tang te gyu chizo nang shidi tungyu thana shingi tsewe chaju la shiwe thone donglin chago be labja sangbo shitop jong. Ari shide tine kangi zamling na zonyo dumdik chegyuta zonyo mebasu gyu tela chale nangi yobare. Tine kangi channa teo zonyo jingi sagui kagi na shide kongbe chedu chale nangkin shungi kuti kaji demdu ki kong number lodop geche tu shuga dharam salar kongskem gwen chimbu choki kalop lamdun shugu kogab dungi yobare. Tengdi jega teshin teng shiba de chagdu. Canada Kuyang Chapsi Tsobe Tsokzo Da Silun Leto Kushab Justin Trudeau Cho Laryang Geyong Yudu Chemyo Na Geka Tobyo Bata Tela Pimi Lana Mebe Uti Chino Kongsa Gemgun Chimbu Chogi Ube Pimi Digzu Gi Sikyong Bumramba Losan Singi Cho Namni Ne Gasu Tsamti Tseyo Bare Tsamti Sungti Na Canada Sishu Ne Tuzu USA Zamling Sakui Kane Kadu Nyongken Tojo Wanamla Ningje Gwine Lande Yumi Topdan Nawe Siju La Irang Ngajwe Zedu Bata Lakba Du Chiluchikdong Gubge Dunju Logo Zamne Canada Shungi Kang Gingku Shede Pimi Tsenjo Wa Mandaji Gyabjo Du She Nang Wane Sung Tacha Gyaga Gi Chiro Tu Pimi Gyabjo Wa Mangshu USA Gekap Sumbate Canada Cha Yogor Sungshin Pimi Teda Gi Miri Da Rigne Nama Dube Canada Gekap Gi Dedun Tola Shamde Gyam Michung Washi Dubda Dubmu Yinbe Tetsuni ngakju shuyo su gyuryo so kwedu. Jino kongsa gyamgwen chenpo chola yang tengun Canada chedu mise gi tsene bulam shuyo ba terar yang kongsa gyamgwen chenpo choki irang ngakju zeyo ba re. Chozong benden sigyong choki tare geyong wudu chemyo na geka tobe Canada chozo nangi pyodun gyabgyo zobe chozo tumi yong la yang gadu chenpo tsamdi shudu. Tirinjinda jube tseba nyu sasumni dadeng pyotu kimde unye de milu ngabju ngagu shibu kowe tuden sungzi shuyo bare. Zegwe zogun du be shagar yongzhung pyongi denbe zogen gyabje miri tinzin sumchu sopshiba lungdo dawa targe rinpoche cho chibgyu gyangyo bare. Zegor pimi dikzogi bende sigyong bumramba losan sengi cho chebebgi kashagi sungshe nawata. Deshin bende pyomi ma jidu tsoshun acharya hishi finzo chogi jidu lenzo gi sungshe nayo bare. Zegu unzu gi tomar lopchu namne rudi ki gasu shubata tene pyoge kapda miri gi tyendu kuso leodon nankin geje pao pamu chola jedeng chedu kama chigri ngaje kudu shuje himbu ni gi gelu rimshin pyo bare Zegu unzu gapsu pyokim chikyap zunzi gen tupten dojila ki pyokim ledom ningdu da dewe sungshe na yo bare Lakba du kunjun zobo gyabje miri chinzin sumju sopshi ba lungdo dawa thage rimbuche chone kyang sungshe na yo bare Miriti Zaboling Dila Nimba Shipala Page Chopia Resum Kechembore Dinani Reneso Kechembore Tangazu Rene Lavnamna Jipe Chunglu the D Indicala Jipe Chunglu so the Ngarazo Pro Mirig Keta Yike the D Mahong Sungsa in Bigger Lotuna Bigger Tachi Zinjong Pesungshe Wade, gained the Chadiore. The Dindi Indicala Tada Bataso Nanso Digi, Le Dongdang, Karasho Councila, Tawa Inayan. Yataju Jitan, Tunde Tembochi, so the General Gonsa Chimbojo Kalu Lantenda, Uchi Wane, Nazo Pumin, Jinzuta, Tigana Ane Putuchunde Genzele Sena Batami, Tundelate Nishwate, Nasungonzeta Gore, Sangudu. Ngalam Shin Terin Zego Tola, Shablu Nishukove, Leje Namla Sengdata, Sheyan Shenyugi Chagata, Luptu Tsipuni la Shiri Lekungi, Pumgyun Sumjegi Chagache Nangyobaje. Terin Yin Tangbu, Ningabgi Lerim to Himachal Ngakong Pukim, Loptakane, Kandu Lushe, Sibu Shubata. Tishin Chiluchikdong Gubya Gubchu Kopshi Dan Chiluchikdong Gubya Gubchu Kodu Le Pukim Lopsu Ne Lopde War Tize Dendur Kuti Shuyobaje.
Tevin pyogi kutsap tunjo kanda Tevin du nedo pyori tsokwa nyamje gi tone tumongi shiden tsowe geji pyo rigwa shimju gi toleng tsondu gongso nawata jinda jube tseba chugu ne nimani gi ring tsobe tsondu te jushi tsowo gyana miri gi nedo ta gekab jigla lamlu ni gi domshi shebe jushi tola tsumi doja na yobare tsondu di migyu ko la Tevin kutsap tunjo dawatsirin la gi ngodo nangse nga chogi umelang che de de jana cha chen dang do so no cha so kelin sa wo yo pa la la le ma che wa do so sa ma ji ngo ji ton de wa ta de na yin te che de yu go sa cha la me ma bo ka nya che de do so ngo ma de na le che de ne yu gu che de wa ane so bo ta de cho dang ri shon de yo sa ma yo ma de ji ka so de wa yo de wa de cha de do so ne ru pu jong lo dang do so to ne dolin ha le wa lu bo chong so ha par ta tarik che zan nang la nga chu te Tsodeng Tangbo, Mikse Tamshegi Lechen Yimbata, Hong Kong Chongker Lobchen Geshe Surba Kushab Liu Han Ring Lagi, Pöni Nangamune Sung, Namya Gyanagi Chashi Min Shebe Jushi Tola, Zo Gyana Shungi Ngulen Yobe Yikchata, Sautakala Shi Jue de Pö Gyakong Minbe Kungper Raju Sebunangdo. Tsodeng Shen Kagi Jushi Zowuni Gyanagi Miri Nedun Te Sokbuta, Pö Tebingi Dome Miri Da Teshin Gyanagi Miri Siju, Gekabjigla Namlu Ni Da Shibe Chingi Jebaredo. Ninibe Tsodeng Kagi Na Timlu Da Rikshungi Tone Gyana Nupkugi Miri Siju Shebata, Turkistan ki Tade Nebab Hong Kong Nang Timge Toyo Nyejeba Gyana La Zidu Chagyu Timcher Sogi Gola, Pömita Sokbo Turkistan Mirik Dana Shin Hong Kong Yumi Da Gyana Kamse Yumi, Tevin wa Sok Midang Nishune Zumi Dojana Yubare. Tengdi gegen chemo kushab Liu Han Ring la gi lo chuzam ring gyana shung gi ngwelen yobe gayi yikcha ningba tsushib nangwe shishak ton tibe gyana shungde yikcha le pyo gi rangze nebab raju chebe tep tocha unje dang ngojo nang yobare. Teringi sangyu lerim tezami pyo gi nyintine gyansing shushinbe nire netsuka shamlo kobe tazi kajang tezo toni sigi yobe tedon gongja naro na. Tene shamla pyo gi menzi kangi tunda jigi zide ka sirona. Pögingidi sisi nangi yongla kukamsang kömü tirin zitengidi shue penda gebe che ngisa chu ne penda gube che sumpa da jinda chube che ngisa phi ne sumju par dunda chige cheja sange khagnu du shuguin dunda the nang cheja sangwangi ye cheja sangwangi bo the pöje ngisa go resa yima thang pöje ngi resa mingmar yin pöje chik che pöje sumju ngin resa dawa sejong yin be gewe lela benasang tishin dunda the nang 봄동 호로 캐싱베 대적수 시네레든 캐체카 낭메롱 베징이 레사 민마잉인 추사 캐신 두베 림리 지경 예바인라 학벌 로다 차댕이 랑예베 이섭낭 캐체 든라치게 세자 상엔 당르든 최고 강유리 시스바인 투치